tibalah kita pada puncak acara, yaitu prosesi wisuda PAUD IT Bundana Gampong Manetno tahun pelajaran 2022-2023. Ataya Raisa, buah hati dari Bapak Nirwan Saputra dan Ibu Yesi, lahir Aceh Utara 31 Juli 2017, dengan jumlah hafalan sampai surah Asyam yang berjumlah 24 surah. Nashwa Almira, permata hati dari Bapak Faisal dan Ibu Dewi Fitria, lahir Aceh Utara 12 Juli 2017, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 17 surah dari juz 30. Lukiana Zardia, buah hati dari Bapak Munizar dan Ibu Munadia, lahir Hok Semawe 17 Maret 2017, telah menyelesaikan hafalan 19 surah. Muhammad Hazib, buah hati dari Bapak Maskur dan Ibu Dewi Mulyana, lahir Aceh Utara 28 Agustus 2017, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 11 surah dari juz 30. Alifatun Nafisa, buah hati dari Bapak Muhammad Rafli dan Ibu Asnia, lahir Lok Semawe 23 September 2016, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 27 surah. Syahira Akila, permata hati dari Bapak Ulul Azmi dan Ibu Jutnilan Cahaya, lahir Beren 3 Mei 2017, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 15 surat dari juz 30. Jud Iska Sofia, buah hati dari Bapak Zikri Harun dan Ibu Susiana, lahir Lok Semawe 20 Oktober 2016, telah menyelesaikan hafalan 29 surah dari juz 30. Jihan Mutuah Putri, buah hati dari Bapak Fakrul Razi MA dan Ibu Yeti Mayan, lahir Birun 17 Maret 2017, telah menyelesaikan hafalan 8 surah dari juz 30. Amira Lashira, buah hati dari Bapak Ibrahim dan Ibu Khairil Asma, lahir Beren 10 September 2017, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 10 surat dari juz 30. Muhammad Abrar Azizi, buah hati dari Bapak Wahidin dan Ibu Fadilah, lahir Aceh Utara 10 Mei 2017, telah menyelesaikan hafalan 17 surah dari juz 30. Albi Fakri, buah hati dari Bapak Habibi dan Ibu Nurhayati, lahir Lok Semawe 28 Oktober 2016, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 20 surat dari juz 30. Hawa Ashifa Az-Zahra, buah hati dari Bapak Fadli dan Ibu Desi Mulyana, lahir Aceh Utara 25 Mei 2017, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 22 surah dari juz 30. Zainal Ashraf, buah hati dari Bapak Ade Rahmat dan Ibu Hasnida, lahir Beren 7 Maret 2017, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 19 surah dari juz 30.
Ufaira Nur Afifah, buah hati dari Bapak Amsyidar dan Ibu Ruslaini, lahir Aceh Utara 14 Januari 2017, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 14 surah dari juz 30. Azka Ar-Rayyan, buah hati dari Bapak Anwar Fuadi dan Ibu Suryati, lahir Lok Semawe 1 Juni 2017, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 15 surat dari juz 30. Aufa Sa'id, buah hati dari Bapak Muhammad Nazar dan Ibu Nurmala, lahir Biren 8 Maret 2018, telah menyelesaikan hafalan 19 surah dari juz 30. Humairatun Nafisah, buah hati dari Bapak Muhammad Rizal dan Ibu Dahnia, lahir Lok Semawe 17 Oktober 2016, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 26 surat dari juz 30. Muhammad Fazil Abian, buah hati dari Bapak Husni dan Ibu almarhum Yusnani, lahir Aceh Utara 16 Januari 2017, telah menyelesaikan 12 surah dari juz 30. Khalidah Dia Karimah, buah hati dari Bapak Mustafa Kamal dan Ibu Rima Mutia, lahir Aceh Utara 22 Januari 2017, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 26 surat dari juz 30. Naila Safira, buah hati dari Bapak Ferry Ihsan dan Ibu Nur Hayati, lahir Biren 21 Juni 2017, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 13 surah dari juz 30. Cutrika Azizah, buah hati dari Bapak Wahyudin Angkasa dan Ibu Fitriani, lahir Biren 5 Juni 2016, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 12 surah dari juz 30. Muhammad Rafiq Arkan, buah hati dari Bapak Miftahuddin, Ibu Andriani, lahir Biren 8 Juli 2017, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 18 surah dari juz 30. Syabul Azmi, buah hati dari Bapak Azkia dan Ibu Iriani, lahir Aceh Utara 9 Juli 2017, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 16 surah dari juz 30. Haifa Khairi Syanu, buah hati dari Bapak Mustafa dan Ibu Meli Amalia, lahir Aceh Utara 19 Agustus 2017, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 12 surah dari juz 30. Muhammad Uwais Al-Karni, buah hati dari Bapak Mustaqim dan Ibu Mirna Lestari, lahir Lok Semawe 9 Maret 2017,
telah menyelesaikan hafalan sebanyak 10 surah dari juz 30. Zulfran Asyamwil, buah hati dari Bapak Zulfahmi dan Ibu Suryani, lahir Aceh Utara 17 Maret 2017, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 18 surah dari juz 30. Ayla Fanisha, buah hati dari Bapak Maulizar dan Ibu Fitriani, lahir Biren 15 Juni 2017, telah menyelesaikan hafalan 9 surah dari juz 30. Muhammad Ilham, buah hati dari Bapak Muhammad Arifin dan Ibu Nur Hayati, lahir Aceh Utara 10 Juni 2016, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 12 surah dari juz 30. Askara Fasya, buah hati dari Bapak Rizky Fahmanda dan Ibu Novita Sari, lahir Lok Semawe 11 Desember 2016, telah menyelesaikan hafalan 7 surah dari juz 30. Muhammad Ataila, buah hati dari Bapak Ashabul Yamin dan Ibu Maryamah Nur, lahir Biren 10 April 2017, telah menyelesaikan surah dari juz 15 surah dari juz 30. Tazkiyatun Alifah, buah hati dari Bapak Ramzi dan Ibu Husna, lahir Biren 31 Juli 2017, telah menyelesaikan hafalan sebanyak 18 surah dari juz 30. Siti Zakia Fatih, buah hati dari Bapak Isduan dan Ibu Nur Laini, lahir Biren 9 Juli 2017, telah menyelesaikan 10 surat dari juz 30.